Well, my mention of Biana Meno, so Agusu, our Gibra, Badwam on Adom TV, multi TV. So, may cow say, do bread, they Ghana and come on Ebro, a fianny say, Achia, and so a muye. Bakacho say, 2022, they be at the Yakas Achia, muye, and they say, pages to your now for Timmy Brani, Naminu, and Timmy. A very, very, very important. So, one Tia says, as I say, contributing to the growth and development of your country. Na how kese pa na wankasa ode bro because Ghana ntumpon Ghana hihye ntimi nkoye dia wankasa umpuntuo ni uye die no to no esinto kese pa bebem etima ma wacha mo akwa this is Ghana Nkomo efa ba bia ejina Nkomo aba no so na ye di quickly na mde ma and many me the mamenka wo say school feeding for no school feeding secretariat ye maamenom enua memanom ye ofasenom enua ma na yerenom ye nananom omu gusu omu etwa adwona omu su boso bi mako wotwe ewe beka honkono ebeko edu ye ntimi nti asesa enchiremu papa bia nso ni wa aba nti yesre se na school feeding e pese enkwada na didie mutimi kama no ketre se omu koye aduane nso ho sika nsem no so a aye bibia yenka enchiremu ben biem pa na ebetim dia ba na masre empanyufo nso secretary tonom se onana montuo ni omukasa ne bi onma ekoso hye abufu evise bosube mako nwotwe untua nipa ka na nipa nso utwa adwuna wo susu a onso anu yi ade brand de bia dana eti akoma edi epese eto asa adwumedie ni so ana ase edi ebi de pese epese man nya adwane papa di ana ase adwane bia ese horo bia na ejegbon mo mesra ban ne titu school feeding secretariat no gender ministry say and amontuo bia mbotu in collaboration with finance ministry and the controller nyina no monya ne ntempa so say ye wo a anka menyi se be yode ko bonya bosu mini nyina no wona ehu omho ano omaka edin omgusu omo ne mu boko sa na ebesi ne igusu twidare se obi aye adwuma sese ye de ne sika ma no so no akwaibo achi bidin dia na opepa ben na nipa ne betima sa nya biem e de akotu anamo e de aboama ye school feeding dwumadi aye na etimakoso tinya kasa tintin bia biem ko entoponko esanse efese etoponko nti ye kasa tia wa se wonhwe na monya de sefata na ye maamenom ne enuama ye yirenom ene ye ofonom omo de omakodom school feeding dwumadi no omo awokeka ne omo gidie ntimi nyina brane na omo fa akoma pantimi nya adwane ma ye ma efise etua onyonko a o se etuaduam ebetua wo hu wie a ana abonsampa se na agro no ye nkandi wachi a ye ka ne se de obaka se wachiri efise wo de wo kra de wo de wo vise wo de wo fa wo de bi efa ye nyina ye ho wo faase bi onana bi odihye bi oba bi o school ni bi ono so ye beneficiary of what is going on ba katua kra de adwumani bi asa na katua o se fata na katua boso me nya baako ana nya minu na nya miensa boso me nwotwe egu so kan school feeding caterers say school feeding secretariat ono ho akwa adwamu we kra nkanya che opasem ma ye madwuma awie fam makatua emame enya disrasem ma ye madwuma awie fam makatua mame we so yesa mpacho wansa iti mesre panfo amutie nyina ne se ade a ede ye wa enya wo de no enkata woni mfa nkwa ye obi o ifisa wo susu anso de ba ye nyina ebebo eso ebebo agu ye ni mu so me komani mza me ka o se eye tema community 1 STC yard honum no hey susu ampa STC pa ba bia mo hye ni pia free ene ba bia say ewura mu no enu nie se dachi ni wo mfunyina msiro fato me hwe STC mo yard tema community 1 na no da me de mo fa ase ko fro STC ai ma chabra ko school na o hwe bia pa hye ni pia free na hye ne be sa fa ho akwa ho nko ya de mu enti minim se mohu anabo apayo moyi mani kopem se yo no bi besi ansa na de mirika nyame na de manyame na eji sa anwum nya beto akere ho anase de baka to 2022 first quarter de yankase de ye ho aduro efri second quarter nim na afia tiesia manyofo no so ye de adwuma mo a omunya omo so eye komsa na ba yankase ye ho aduro ti ye ho aduro ready a ye frostro honom de a otimi ka hwenkire ya ye ho aduro nwie na se de nhihye igu akwam na se ye na mfa e ho no mutimi nya bibidi fra na agba afra na abiri nyina ni so ba me catch management of STC na komia se otema community 1 yard mu hodie onyame anim ni kwani e ba bia hye ni fa pie ni ba bia hye ni fa ruamu no onyame anim ni kwani e yade a echen death trap enye papa
ehu yie pa ti mesre se animanim ye yaka no so animanim ye ya no mamu me antwan ma yo ne bi nkosi ansa na sa esusuaso no so akofa problem abre e pese betimi mfonyi no atoso ho asem pote a meka ho asem e ma ide meka obi se ni wo kwan kra sa de wi ye ma wo kwan kra manisi enya de papa ba akokra de toso mpese meka obi am so se enei eno adama nya kra menya nipa makomako nsia nipa bi nam kwati kwan so ayo mu bukata fimfram di jom ska kese na mentiase mo fa nchem de bi ase le kwase bedwami opa ba adwuma ye pa na social media ka cho se kotua 3000 Facebook obi aye adwuma kotua 4000 kotua 5 no akotua so ampa opa ba adwuma ye ne de won shisha be gu Facebook. Now the step 1, step 2, step 3, step 4. Tia we ko anti Charlotte. We fa si ha. No akutia 5,000. U we do say good na obo brand. Hey! Mesremo. Ade bia that social media and no na the ultimate, na the correct. As say also double cross check, especially in relation to employment system. And very very important. Enipa do a ye bu am January busu asimi a nipa wa hu yehiem dada no. That's a boom 3,000, 4,000, snake for nipa interview near China, it be 5,000. Go through this. No one can say, I'll catch you. I bet you made 5,000 and I grab you. I bet you, well, could you say, social media so can alcohol fast. Well, could you 5,000, 4,000, we will be swatching me any details in our body, the trade. Well, could you? I bet you my band na social media or catch us could 5,000. And he said, I'll come dear. But a sample at here, one will come over first one. Now you have 5,000 to 10,000. Ubi a prepare fake ideas, baby. Mestre, Ministry of Employment and Labor Relations and whatever. Among your margin some for beer and then or market some more from part. And she said, now, Senate for far, local government for far. And she said, now come. You do baby so and so your money daddy too much. Se wo person hu ne kure wa asem nya se o te da se abra no ama okura meti wase o ha we wi suku o pa kwanya timi akonya adwuma bia tu fi se akonya kese pa na but sa akonya we de o gi da ma tutre ni asaje o 3,000 January bosumu ni asaje o 4,500 January bosumu yi mu wa hwe fifrete o why na akọ complain ama na no kura na ebe kwa kosise ti mesremu bukatafo aba system nim January omuni na ti da ba January do mu pejam 419 for ba system nim omuni na ti da ba afiwe de eni sa bosumu de omuni na mu miem kese pa wa anye careful a obi de 6 ebe da no 9 me kono ya de se de ifieru afo no mesre madaroma January de mu nim hu susu aso dada dodo na da ka su January ya mesre mo a Fear of me semwa make me kama ma bonity nkwase bomodi ana ka omam na de adu de me makoto adwam me say fear of say yeah ebosumi adan kana aso ya free dan kana aso me semwa madaroma mo fa January ne mfam yen na eni hu nkomo yie February na mo ebinu so pie ho a omoni mu nko akra bepa mo mu na say kusu ye ni bi nyesi enkase ye ntua nyesa mejimi ni bi na mo ahode da bi o de bi ni okra no akoze be wo ahode bi ba ti mesrew wo ye fiewura January na ye de edan ka so o de bomodi abra na be sra keke na kai ye say February there no excuse all de be dan ye so ba we pa de da bi nya de be ti me ho bibi ye sra mo do na ti fiewura force mo nhye so na mo nka hunu se mo hu ye mobo January bosumi the crack no ye be say share Deputy Minister Education and then we bring course educational structure nim ye enim bre kra na abai school no kra no wono sa dan oni asa ko school textbooks ahodo ni teacher for nsem no wonai san komi ye beto aso e bra Deputy Minister Education Reverend Tim Fojo ene me say share won pese nemom akacho Ghana enisu ade hunu Ghana adwene no 2022 wa ba yo si akwan for Ghana mpuntuo ne nkoso bia no ba bia wo hye bia be twa ba gu ani ma se pia wato ba bi fa show team 2022 whether centroni whether police ni whether edwadini whether a driver ni whether a magazine ni whether wo aboso kan ba bia wo hye habo na wo dwirim sa 2022 wan sa chira wadwen a nya de be to mponi be da se Ghana achia emuyo beko ye be se hia